Nyarubare Farmers twimuce groupe katandukwa abahinji n'abariso mu mwaka w'2020 wanyuma yo kushanga ngo abahinji n'abariso mu Nyogu bakaba batarikumanya kwebikira kandi batarikumanya no kubakubasa kongera hantasiya yabo ukaboshanga umuntu yine nko rutoke nubu yakubasa kuba yine nkahikibiri konko shanga umuntu ogwe tayine kitoke cyari kubasa kuguza nangu nko mutwaro mwe nubwo hati umutumba gumwe uko bano utema w'ikitoke ikindi nacyo kibanshigirira kwenda kujya ki kuriba kandi ushanga umwana nabwo ngwigerera kwana Sylvia Tumutonda umuha abahinji nagira ngo kwegita hamwe kuba yambere kwega kwebikira umwana kwanje kaba gutaha gutine binyansi nagira mu kibintu nabona mu sente nyatemese binyansi nagwarra umwana hati ninshoro mu mwana umurungi nkabarambara abahinji n'abarambara barize nashanga aba entoke zabo zitakwarwa nashanga embuzi zitakoragurwa nashanga empunu zitakoragurwa nashanga farming eri level ya hanse munonga nabegesa ngo waheza kubika sente niguru kubasa kuteka mu farming kabonera Richard Byamukama nagira ngo abahinji n'abarisa bamwe tabarakutunga cangombe y'ubuhinji byabo ahabwo kuvemba bo zitaraha mutindo hakaba hataruho umuntu urukuteze nyamonyi 3 ahankoro umwaka kunkubwa hati ningira wabareba abantu araho kuteze nkori 3 ukashanga ekemwe netera ebitoke 1350 numugira ngo abo cyetembera higu nabwo kurwarura kwasema umwaro emizine isha ero naki ikiriza cyane mbwenu tubantu turagira futi 2 square kana cyongana cyabashomiza omuganda makuru abarkwebembera bakazo muri imbarano bashaba government kubongera sente ngweze kubaha nince wagiranjeranisa no mu barogwa bakazi esente zabeza za ahakiti bakagera mu magombora then transporting bakazaba konkari ngenda ko hanza bakife sente baziremire twine bigenderwa byo kugira ngo turebe abebembezi babacyara baza gukora bata kureba mu nabo bonka bashemeza amakagabo bagatungura babe cyo kureberaho kirungi tubagira muhondano mu maka baba ecyo kureberaho kirungi nkabebembezi kwenda kugira ngo tugire ibyaro ebiruma abacyara abatebekini kandi abarukora tungura amakagabo ababerundaniro mu district yambara barukushajwe kitongore kitari cha government cha Avis okubangura uko bakubasa kurwana sobworo hamwe no kwegesa ubwo kubeco kurebera ha abantu no offices zo mweze ziri kuba turumu suru politics zirabiro mu ryo bwebembeza umwoshanga ndateganisubwa n'umucimanya ahe eco ne kintu cyabiriho mu butonde ngo humushija rukubara no mukaza rukubari of course mwatere bigere biro ko MP witu yatugambira yaza ndo mukaza auto murundu gumwe biro kwa kashatu ona takubura kugire kiyamubuza ekwati ibintu byo kwegita nukwebara natural so kiretire abakazi binji omwo kushanga barimwe nangwa n'umwe n'abashija bitu batuzibura kuza omu politics ahabwe nshonge cyo kumanya ngo umukazi wono kuzo mu politics natiko kuzuma kujana ndaninga natiko kweshanga mu kikorwe nitushaba ngo bacyara bari kundeba n'abampurekerize omuramwa tuguteke aha kushoma ahabo kuba twabantu gambaho na n'umucyaro mu waba Avis yagira ngo ecuru kubaremesa kutwara emishomo mu bacyara no kugira ngo notwara umushomo abantu obarisa obanywisa obashomesa batunga n'obwenje kandi amuheru benda ngo bashashura amakoraga gashakwa Anita Atukunda.